Yesu nashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, muraho neza. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi n'uyu munsi murabona ko ndi kumwe n'umutumirwa wacu, ndamuhaye ikaze muri iki kiganiro. Mwakoze. Ramutsa abakunzi bacu. Ndabaramukije abakunzi ba channel Living Fruit TV, no kuri umwami Imana abagirire neza. Amen. Uyu munsi rero ndashaka tuganire ku rugendo rugana mu ijuru, ariko twifashishije ijambo ry'Imana. Muri iryo jambo ry'Imana rero uraza kuduha icyerekezo cy'umukristo icyo yakora muri iyi minsi ya none. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo wa kabiri ibice byaho 3, duhereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 4. Haravuga umutwe w'amagambo ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Umurongo waho wa 5, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana itugirire neza. Amen. Dusomye amagambo atari makeya, kandi aya magambo yamaze gusohora. Icyo natekereje maze gusoma aya magambo uko nagiye nyagarukaho, sanga ari iminsi ya nyuma, kandi ari iminsi iteye ubwoba, bitewe n'ibintu ijambo ry'Imana ryagiye rivugwa, ari ryo tugezemo mu gihe cya none. None ko tumaze kumva cyangwa se ko twumvishije ijambo ry'Imana icyo rivuga, ko ari ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, nkawe w'umukristo, mbese ni iki mwafasha abana barimo gukizwa muri iki gihe, bitewe n'inyigisho ziriho z'ubuyobe butandukanye, kandi n'ibimenyetso tugenda tubibona nk'uko ijambo ry'Imana twaryumvise? Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riravuga neza uhejeje gusoma. Ego nibaza yuko uwo tubwira uko umutwe w'aya majambo usomye wanditse muri Bibiliya y'Ikinyarwanda twumve uko havuga. Haravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Muri Bibiliya y'Ikirundi handitse ngo ibibi bizoza mu gihe cy'iherezo. Imperuka n'iherezo nicyo kimwe. Ubuhenebere ni ukuvuga kwicara mu cyaha unabizi kandi ukumva yuko ari amahoro. Uko ubuhenebere ni ubwo buryo bwo kuba wibereye mu bintu uzi ko ari bibi kandi ukumva yuko ari amahoro. Rero ijambo riri mu kuri kandi riri clear, riravuga neza yuko ari ubuhenebere canke ibibi bizoza mu gihe cy'iherezo. Ibi rero birahari kandi nta kizobuza ko bibaho. Imana yaduhaye ubwenge, idutandukanya n'abantu. Niryo jambo, nibwo butumwa ndiko ndashikiriza ariko baratwumva, na cyane cyane abariko barinjira mu by'agakiza. Ijambo rihari nuko Imana yagutandukanije n'igikoko, igutandukanya n'ibiti,
itandukaniro nyamukuru si uko ubumbwe, ariko itandukaniro nyamukuru ni uko yaguhaye ubwenge. Wabumbwe mu ishusho y'Imana, ubumbwa n'Imana, ariko ibikoko byose Imana yavuze mu ijambo, yabiremye mu ijambo, ariko umwana w'umuntu yarakoresheje intoke iramubumba neza mu mukungugu wo hasi, niko Bibiliya itubwira. Ikora umuntu, imushiramwo umwuka, imushiramwo impwemu, hanyuma aba ufise ubugingo. Ikimuha ubushobozi ku bintu byose, imuha itandukaniro risumba rimutandukanya n'ibindi bintu. Yamuhaye itegeko ryo kubiganza, kuko afise ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'ikiza. Ubu rero ku ijambo uvuze, abantu barikunda, bagwanira no kubaka ama etaje, kwa gukunda impiya n'icyubahiro, kutanyugwa. Ivyo ni ibintu bigaragaza yuko ishengero ririko riragwa. N'abavuga butumwa, abahanuzi, abaririmbyi, kuririmba bagomba kuririmba ariko bahawe amafaranga. Kubera iki? Ijambo ryanditse ritegerezwa gushirwa mu ngiro, kandi abazorishira mu ngiro si ibikoko. Umwana w'umuntu niwe azoshira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Abavuga butumwa ntaho bagomba kuja kuvuga ubutumwa bararitswe ngo barehe kwaka amafaranga, ngo basigire umuryango, ngo ayamaze kwibarabara, ariko bababwirije ubutumwa ntabyo bigeze babasaba. Ariko bobo kubera ariko barashitsa ibyanditswe, bariko barabisaba. Rero ku bakristo bariko barinjira mu by'agakiza iki gihe, mumenye ibi bintu byo gushira amahera m'umutima gusumbya ibindi, kugeza n'abantu bicana, kugeza hano abantu banka gukora umuhamagaro bahamagariwemwo, ngo bitwaje yuko nimba ari uwo bagomba gusengera ngo atabahaye amafaranga, bakaca barondera impamvu yotuma batamusengera. Aho bahamagariwe kuza kuvuga ubutumwa, iyo batabahaye amafaranga bakarondera impamvu zobumvisha igituma batagiye. Kumbe ni wa mutima wo kugira nto gukunda amaronko, amafaranga, kutagira nte ibitutsi, kutanyugwa nibyo byinshi, gutukana ku macano atandukanye hose, no gusevya no gusebanya. Abadasebanije hari n'abarenga imipaka bakaja no gusevya ibindi bihugu, bakajabuka n'imbibe kubera n'igihe. Ariko aba bose baragerewe ingero yabo. Aba bose si abakristo, aba bose Satani niwe shebuja, kandi ibimenyetso by'ibihe turabizi. Twaragiye dusoma muri Matayo 24 yuko hazoba intambara n'impuha z'intambara mu bihugu bitandukanye, muri za Afrika, mu Burayi, hehe mu Barabu, intambara zihari. Byumvikana ko kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Ico bakwiye kukimenya. We muntu wanje, umuntu wicano, ndakwinginga ukangurira abandi yuko Kristo agiye kugaruka, kandi abafise umutima nk'uyu tubonye mu gitabo ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3, mubabwire kandi n'abatwumva bameze nkabo yuko ibi barimwo gukunda amafaranga, gutukana, kutumvira, kudashima, kunebagura n'ibindi tumenye ko igihembo cyabyo kiriho, kandi umugabane wabo ni mu muriro. Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 5 haravuze ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Urakoze neza cyane. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ese ko abakwiriye kwarura abandi babaganisha mu nzira yo gukiranuka, ko babashyisengesha ijambo ry'Imana, kandi uyu murongo ukaba utubwiye uti abameze gutyo mubazibukire, mubatere umugongo. Hariho nk'umuntu tuvuge ari nk'urugo, umugore n'umugabo, cyangwa se abana n'ababyeyi babo. Ugasanga mu rugo ni pasiteri cyangwa se umumama ni pasiteri kazi, kandi arimo arayobya iki? Arimo arabwiriza,
arimo arabwira abantu ati nimuzane amazu kugira ngo Imana ikore, tanga iriya nzu kugira ngo Imana ikore, kubera rya jambo twavuze ryo kugira gute, ryo gukunda imiya no kudakunda abantu kandi bo ubwabo bikunda. None umwana azakora iki muri urwo rugo? Ese niba pasiteri ari kubwiriza abantu, zana iriya modoka, zana umushahara w'ukwezi kose zana umushahara w'ukwezi kose, umudamu wiwe ategetswe gukora iki icyo gihe? Cyangwa se umwana we azitwara gute? Muri make nta muti uhari kiretse gusenga. Buri kintu cyose ku bantu twizera ni ugusenga, kuko umuntu kugira uhindure kameremere y'umuntu, kuko kameremere yabo aba bantu bigisha ibi niyo badukanye ijyanye n'irari ryabo, ni ukuvuga ishyigikiye imizi yayo iri kuri antikristo. Barazi yuko batari mu ijambo kandi barazi ko ingero yabo. Ikimbabaza kandi n'abandi mukwiye kumenya, ababigishije ubutumwa, aba bari kubatubwiriza cyangwa abaturiko turabwiriza kino gihe, ubutumwa twahawe bwari ubutumwa bw'ukuri, bwarimo urukundo. Pasiteri yariheba agafasha abakristo, ariko ubu bagomba ko abakristo ari bo bafasha pasiteri. Uriko aratwumva amenye yuko ituro ry'ishimwe rirakenewe, rirabaho, Bibiliya iraryemera, ariko ntaho vyanditse yuko umuntu kugira ngo yagusengeye ngo umuhe amafaranga, ngo umuhe inzu, ngo hariho principe canke amategeko ngenderwako kugira ngo Imana yumve amasengesho. Ayo ko no kubesha. Uwusenga wese Imana iramwumva. Imana itangira ubu. Mu gutanga umugisha, Imana itanga itaravye ngo yarakiranuka cyangwa ngo utakiranuka. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo imvura igwira, Imana iha imvura abagororotsi canke abakiranutsi n'abanyabyaha. Itanze imvura itanga kuri bose, itanze umugisha itanga kuri bose. Namwebwe murabaho mubaye abaguwe neza saba Kristo gusa. Imana rero iduha twese ibyo ku isi ku rugero itarenganije. Itanga ngo yatanze ngo isabagire. Mu Kirundi ivuga hari ijambo ritubwira yuko Imana yatanze isabagire, ni ukuvuga itanga nk'uko yonyine ibyumva. Turashobora kuba tuvukana turi batanu, umuntu umwe ugasanga ni umukene, bane arabakire, ugasanga umwe n'umukire, bane bose n'abakene. Nuko Imana ikora nk'abana b'abantu. Izo nyigisho z'amaprincipe ngo kugira ngo Imana ngo iguhe umugisha, ngo banza ngumpe ngo parcelle, ngo banza ushikanire Imana ngo kiniki, kugira ngo amasengesho ngiye gusenga ku musozi Imana yumve, banza ugire icyo ukoze nawe wigomwe. Ngo rutanga, hariho n'abishimikiza amajambo y'Imana, ngo rutanga iby'umwuka, ngo nayo ngo namwe mugatanga ngo iby'umubiri. Ubwo n'ubuyobe, barondera umusitari wo kuzimiza abatamenyereye gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo bashitse ibi byanditswe byo kugira byo kwikwegera ko impiya, kandi bariko barihamagarira umuriro. Mwene data uri kurumviriza ikiganiro, Imana ntitanga umugisha kubera wagize icyo ukoze. Imana yuguha kubera muri gahunda yayo yawukugeneye. Kuronka viza, Imana itanga viza kuko yayikugeneye. N'uzobiguhanurira suko ari wabigenye, nuko Imana yagombye kumwibira ibanga y'icyo yaguteguriye muri kazoza. Ntihazogira umuhanuzi, ntihazogira umupasiteri aguhenda yuko bibaye kubera ari we yavuze, bibaye kubera ari we yategetse. Biri mu mugambi w'Imana, ariko muri za ngabire yaduhaye irashobora kumwibira ibanga, ikamwereka umugambi wayo kuri wewe, ikamutuma akabiguhanurira, ariko ntibisiguye yuko ari we abiguhaye. Nuko ndabyumva. Imana ibahezagire cyane. Tugeze kandi ku musozo w'ikiganiro, ariko twumvishije neza yuko umukristo aho aherereye hose akwiriye gusenga, kandi akajya akunda no gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rizajya rimuyobora. Yesu nashimwe. Turangiza kandi nuko imbere y'Imana wavuze ngo pasiteri, ngo umugore, ngo abana, imbere y'Imana umwe wese
imbere y'intebe y'urubanza umwe wese ntazohagarara ngo yari papa ngo yari mama ngo yari bishop ngo yari umuhanuzi umwe wese azohagarara imbere y'intebe y'imanza kugira ngo yishure ukuntu yabaye ku isi. Amen. Imbere y'uko uja mu muriro Imana izobanza gusigura igituma ugiye mu muriro. Imbere y'uko uja mu ijuru Imana izobanza kukubwira ibyo wakoze vyiza kugira uje mu ijuru. Nico gituma bamwe bazokwiregura ngo nakora uku ariko dukore tuzi yuko umunsi w'urubanza uriho. Urwo rubanza ruteguriwe uwo ari we wese. Urwo rubanza rusomwa umwe azoca avuga ati mu ijuru uwundi nawe ja mu muriro. Hamwe n'ivyo rero mwene data nturabe pasiteri nturabe umuhanuzi nturabe so nturabe nyoko ezwa wihane kandi nturabe ngo abazungu gendera ku ngeso Bibiliya itubwira ube uciye bugufi kandi ube wihana n'uwiyeza. Amen. Amen. Murakoze cyane ku mpuguro nziza muduhaye. Bakunzi bacu rero mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana naho ubutaha.